subiramo abandi bazageze bakaba bafakanye wowe wanaze umuntu wita kaswadi iyo perezida niba turangize aramukatasa kabika abantu konze tuye muri Amerika turabana na Australia naho katwe muri Arizona naje muri Missouri ntabwo hegeranye turabana twishimiye cyane kubona abantu tuzi nabo tutazi twita rwose kuko hari ukwicara tukibwirana twamenya n'abatari bazi bakamenyana kandi nabizi ko twese tuvukana ubundi umuntu iyo habayeho kurwara k'umuntu akaja ku bitaro iyo ashitse ku bitaro ntabwo ahita abona na dogiteri bamujana muri sale bamujana mu cyumba cyo ni icyumba cya consultation ni icyumba cyo kuja kukubaza ibibazo bituma wenda abaganga botereza bakamenya indwara arwaye bakita muri consultation room niyo ushaka kubaza wese bafashwe byahari uribwa hehe aho ni muri consultant bakamenya bakashaka gutohoza susa cyangwa se isoko y'indwara ufite iyo babonye indwara rero bakujana muri operation room ni ishambure cyangwa se icyumba cy'aho baje kubagira ya ndwara iyo habaye ubwanjye buke umuntu agapfa ariko habayeho ikindi cyumba cy'abarwayi cyaswe cyo kuvurirwamo hamwe n'usanga abantu bose baryamye ku bitanda urumva habanje kuri icyumba cya consultation cya kabiri cyo gusuzuma haje icya kabiri cyo kubagwa icya gatatu bakujana mu cyo kurwariramo iyo bibaye ngombwa umuntu akarangiza bamujana mu kindi cyumba gikorerwamo icyo bita ngo ni autopsy ni igipimo umuntu apima kugira ngo barebe indwara yamwishe bashaka uburyo bayirinda abandi basigaye iyo uvuye muri autopsy nibo bazakujana muri morgue wo muri izo gusa biwanyu kugira ngo bibahoze ubuzi uburyo babona isanzwe baza kujana uyu munsi rero ndashaka ko mbarara ndashaka kureba kuko abantu bose bibarara ntaguze abari kuvuga indwara ziriho mu buryo bw'imyemerere turebe ko muri barara mwebwe muri twobashyize muri consultation cyangwa kubera mwarabazi bikanga turebe nimba twobajana muri sale y'umurwayi ngo tubagwariza cyangwa nimba mwarapfuye dushake icyahishe tukirinda bari inyuma noneho kugira ngo tuze kureba nyine umunsi wawe ko twakereje kugira ngo imihango bikuriho ariko imana yo mw'ijuru ifashe isanga umurwayi turapana tubonye iki subiramo abandi bazageze bakaba bafakanye wowe wanaze umuntu wita kaswadi iyo perezida niba turangize aramukatasa kabika abantu konze mubamenye terako umuntu wikingira mu gihugu abandi bose nakakuvura n'ubwo maho Berpatu gizi gizi satu mau ni, koki urana fabris nandang dengan kita ada berpatu mau gizi. Abandi, gua yang mau terima gizi bangun isya, sekarang ada berkau. Ubu dah bantu usenga, bantu usenga ni zabira, pani mana guhumeka. Kuko gusenga nimba ari ubuzima guhumeka ari ubuzima ugenda wirasa ngo nizora guhumeka mu ikanisa haba hamoko y'abakristo nanda atatu mbabwira nyuma abiratangaje
muzorebe intama iwacu. Intama ndizihunga ijuru, intama baza bayishinga ariko ndiziboroka. Intama twikunda kuzara abana barengeje amabere yacu, ntabwo cyangwa babiri cyangwa umwe. Icyo bituma Yesu azayita umwana w'intama w'Imana. Intama ndizisega ikigori, intama ndizisega ikigori mu gisegera amabuye. Intama ndizikunda kuryama mu mabuye. Intama izayonka izikubana n'inka, izayitoza konka inki ntawara asaba basinzira intama konka, izige zikayigoba rundi ikayimenya kubera amahoro yawe. Ariko ihene izisega ikigori yarani zikagira amavi akobotse niho ayisenga kandi ari nyiri makosa yose. Ihene igira urusaku uzikura ku mugozi wawe w'izicyuma igaherera cyane kandi wawe wifasha kuza kukizirika. Ihene izishika ku musozi ngiza yicara hasi izameje kwibuye ahantu bakaza bayirangiza kubera gukunda gusabura hejuru. Kaza hejuru y'inka n'ihene n'intama zijyanye itaza hejuru. Ihene ziraberaye akuza kuzara batandatu bari kugobotse. Abakristo benshi bihene adatambukanye da kuruta katane kuruta bamubona uri ihene uzosanga bitangaza uri ihene niba uri umunyangara ukabwira abandi uri ihene. Intama izirara mu butayu ntiziruka, intama yoba mu butayu ntiziruka, intama yonja gufasha umufana ntibitangaza ariko ihene izandikire kwa nyabona n'ijana igihumbi kwa nyanaka ndashitone gatoya akaba kumenyesha ko aho yaje ifaranga ngo nari ngo nyanaka yaburaye ngo nari mushiri ko yari